Haga jing lekai Duran Cup naga Group F hapadeng ke Shillong Lajong Persia yaga Tribuan Army kabadai ke klub nagari Nepal. Bat gane gade ke jing lekai Duran Cup bandengkong hanung ba Shillong. Bat gade ru ke jing lekai ke Basdang jong ke Group F. Bat haga ke jing lekai lawan ban Sakhiru daki hajar ngut kiriu football wala da uslap bentot haga ke sngi. Kini gede gi player jong ke Shillong Lajong kibe lekai haga fast 11 haga ke jing lekai haga jing lam kmat jong Hardi Nongbri. Bat kini gede gi player substitute jong ke Shillong Lajong haga ke jing lekai. Haba pai syakare ke jing lekai ke Shillong Lajong kalayo shwa bat penki jar nengkong tang haga minit ke bahnyau lengba wada jet rengklem. Bat haga minit ke bakat pra ke Shillong Lajong kalayo biang bat penki jar Henry ke daipat ke offside. Haga minit ke baar peway ke Lajong ke lajanyo biang ban tap ya ke gol ke baar kabala penbu do Hardi Nongbri Henry Marcos lo pensebe haga bau lo kenjat ya ke bol syabar na ke gol. Bat hadu bekut ke kela step ke Shillong Lajong katam da shigol lanon. Habo pai pat syaka kela mit ka jing lekai ka long maria khaj agaba baro artli ki kenhun kila persang katoga ne banyo penki jar Henry ki klem la ban pen urlong. Bat hadu bukut ka jing lekai ka Shillong Lajong kala khori ka nam job hagane ka jing lekai sedang jong ka Duran Cup da shigol lanon.